Pa nama je bilo prvenstveno najbitnije za što smo se najviše spremili, to je bila Poljska koja je odigrana pre 2 dana, ali isto tako nam je i Kamerun bio mnogo bitan jer smo znali da nas neće sigurno čekati laka utakmica, jer ovde svaka ekipa na neki svoj način zna da igra rukomet. Ostvarili smo 2 pobede koji je bio do sad, to je bio i glavni cilj. Sad nas čeka Rusija koja je isto tako u podmlađenom sastavu kao i mi. Ja se nadam da mi tu imamo šanse da odigramo jedan mnogo dobar meč protiv Rusije, pa neka bolje pobedi. Kao što si napomenula već, čeka vas još jedna utakmica protiv Rusije, izuzetno kvalitetne ekipe, ove godine finalista olimpijskih igara. Koliko ste uspeli možda ovako da pogledate utakmice Rusije, ove dve koje su odigrali do sada? Pa da budem iskrena, najveći fokus je bio do sad Poljska. Juče i danas smo malo pogledali Kamerun, ali na ovoj utakmici glavni cilj je bio da primimo što manji broj golova, jer nas otprilike taj sam fokus čeka u utakmici protiv Rusije. Trener je o tome pričao 2 dana, da sad najbitnije je da se odbrana odigra kvalitetno, jer taj sav fokus ćemo morati da prenesemo kako znamo i umemo za 2 dana protiv ekipe Rusije, ali mislim da će biti odbrana ključ svega. Ako budemo odigrali dobro odbranu, mislim da imamo šta da tražimo u tom duelu. U oficijalnom delu konferencije si pomenula jedan deo da ti je juče bio rođendan i da je ovo, ajde, lep način, lep poklon da se proslavi. Tako je, juče sam napunila 20 godina, ovo je 3. put da sa ovim devojkama ovde proslavljam svoj rođendan, tako da ovo je za mene velika stvar, da vam iskreno budem, to je moj najveći poklon, počevši od Poljske, danas Kamerun i samo se nadam da ćemo tako nastaviti pa da se ovo prvenstvo kruniše nečim i da sve to celokupno bude moj poklon za rođendan. Hvala. In 2022, the next kings of Europe will battle for the throne.